Adam don marli puthot nali temang no nilibang thulo. Pini Karbi Anglong Autonomous Council pen kipapon amei achong mei pi along all party la pen ke all organization kedu hampang asong pen cenglok kaprek akhe asong tame pini ladak arboretum along nang cetong dunsi PGR VGR aputhak so dak pen cingwai pon lo lasi isi birta kimi naltum phanangwan pilake la hello non kidobom dongka circle arlo PGR VGR along lek heroni along mate phelang pi along non kido prok wuik so atum illegal settler nanek pen kewang kona sotum ladak nang ceparoka pen along itum kido illegal along le along kido la so aputhak pini jesemet pen cingwai ponlo la si isi birta keme naltum phanang kewan pi lake haldak kido prok abu ikso mate hadak illegal settler atum sargari kambura kilong atum antami pini ani Karbi Anglong Autonomous Council CM penalam toisi labang so sargari kambura atum phan pini pen arpu pening than pontang lodor marli laki sibirta keme pusinili hokdang laben ga son thak si non suluk sudak atumon kejap porhut labang so illegal settler atum phan katharle nangji pu lasi labang so puthak tame Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang pen alang li ning ciror khut pen pini pinap angbong labang so illegal settler atum aphan tharle ponpo pinap penamarsi eviction anotius pipo lasi eviction pulote kijoy kia kam kali pre-plan plan paminang ji cisik cedang paminang ji athe force atumda akenang sot hadak VGR PGR along building homes faruner cap sose building lok hum faruner cap sose asila hai building katharle ji aphan GCB pen une pen ke hadak Volvo penangji Volvo ta hum faru si annang kok tahai lasi lahai ka sik cedang pinna pen siam sar alang li sik cedang po lasi Karbi Anglong arat atum mesen me pen dolonang lasi ning sam jin penitum labang suat tumon ing sampo pusinili ning thelo laban ke haladak katharle ji aphan CRP atum tame ong dunga phainang ji athe keram tang sukhan jana long dudu koloni long eviction hotame akisung phopik athe hadak ke bangsuri si parchat sitame law and order mate police CRP atum bangsuri thom dolo sitame halat suhotame kisung pho asi non hadak illegal settler lok si bangsuri kyap dai kayan don marli lasi la bangsuri kyap aphan kathar leji aphan ke law and order mate police pen CRP atum tame bangsuri kyap amuluk nangji lasi la bangsuri kyap amuluk atum aphan dak wansi tharle ponpo lasi lahai apor nangji lasi lahai aphai aphan Karbi Anglong Autonomous Council CM alang li pinapen alang li sigdang ponpo lapen ke pini pen masih akampang ceng pono alang li kam pang ceng lake hadak ke do illegal settler atum aphan sargari kambura arpu pen inthan pon edlo lake kiceng ponlo lasi itum ning binane Karbi Anglong Autonomous Council CM alang ning kirot khut pen labang so decision en lo lapen ke kadu kawe political party atum antame alang li phan arjab dun lo lapen ke KSA pen cenglok kaprek hampang asong atum antame alang li phan support lo lapen alang li phan arjab dun po lasi party dhorom chipu pepin pen pini arni iltum athe theklong lo lasi tum ning isi pen kiduk akinang sot VGR ban ke 1933 nikan se British atum pen sikiti lapen aso for the notification ban ke 19 lada ban ke 46 nikan se lada ke gazette notification do lada ke VGR ban ke lapen itu unda revenue department Karbi Autonomous Council ke are code masih alilonta la sinile tum ke langa banke survey of India teng ban langa me pan sila hai tingi na do mata presentation
Lasi laso putha BGR aputha anutin song ke doan political party ke heading ke doan isibet si returno da banke na election back nan ko lasi nili non na tom han pachiniye banke as per honorable Supreme Court order BGR along le pen ke pen na pen si notice people ke lasi laisi lo lapen ke dari si Supreme Court si ke top Supreme Court memang tunda angkin da Supreme Court order ke non mat ke lagi angkin nom da lagi muslong lelang da angkin da long no lasi da bangke retum bangke pena bangke retum bangke ya supi bunai na ko une rules kena pen ke change no notice lagi pilo ke change da ke before starting with the case, we give direction to the all the state government in the country that they should prepare scheme for eviction of illegal encroacher occupied. Lasi pena pensi ceng konpo la so abangke la so scheme bangke pena pensi ceng konpo. As far as you know, lasi lalu istilah bangke itu, dah bangke aku 1954. Using land wana teng pen hala sohot itu tarjaron di council of Ceperai. Jika Ceperai saya bangga soal suke crossing 1954 crossing terang loh. Hala soal Ceperai bangga dah bangga gadget notification lain loh, dah gadget loh. Dah bangga the Mikil Hills Regulation number 1 of 1954, the Mikil Hills Grazing Regulation Act 1954. La bangga passed by Mikil Hills District Council, Daxido. Laso air teng bangke laki state government tum kupima SOP ke laso teng sedake LD ku sedak copyright ini. Grazing land bang. BGR bang. Lasi la guteng to. Laso mechanism ke claim dia bangke ni tum penapen change. Laban eviction notice ta penapen people la bangke. Na tum han waida laso ke pasti. Lasi Memang ini cerdak juga. La bangke ni tum langkai dan duduk ni khan gusti kalau soal dil tum nang tum political party tu mana hang he song ke doana tum halil tum na hang he na tum khan nang pitin te buda bangke ap hai kompi bang tholira bang sikerai buda khan gusti bangke duduk ni bangke bang tholoi sira bang josikera kho gitu ada ke khoda bang ap hai kompi lapen ke pu bang langkajana bangke 1661 do ada bangke family sita halai bangke ni tung on of course kenangi ada bangke ni tung kargino to mas council pen administrative tum pen cingki pen requisition hanglo nan tum da kata boita chini dake ni tung bangke len bilom to andar kargino to mas council sita loe order ni tumorang ngari teng abi lasi hala da bangke ni tum a force ta meja judu kolonial son da sage 241 houses family to man kaibe ka hore banke jenan citan de mukul mathar banda wara lo la bengke ngula usi banda son nukan no ngepine anukan bodi bubedan usi banke wara lo lasi hola dakta na citan de ada apai ko me sa sidat non da banke kacile mingek so ya kamali lagi it is not matter of jobs seriously si andangi eteda bange 1989 houses including population that is nearly 10,000 do 286 that is tum la da chelswe da dimta 3000 da nitum a CRPF lapen battalion lapen police to nitum kon la sobensi lata army sibat une ni thombak nan ko langkajan dan ithomag nan ko la sila data la para munijo sin nangi pulang de pulis ta 10,000 ka kai hala to bolonge pada bange aphai da to nai la sila so 10,000 amni to ke so no ma ga nil to ma ga notice ke pipo ala tum tam ma dam de ma la si arona te ngani tum SOP bunai ko claim ko la pen an ge ne tum law and order pen of state government pen kaching ki che than pen
Prapjin ben kapitun je state government tum law and order tum support tum deti itu bunde itu tum lagi bunde ahagalam sik ethe tum ge anutin na pura tum kira si peace lo marjulong no laben non dar julo ile tum ge violence ben claim nang ni non violence ben claim ni non violence ben pulang ding samjin ben pulang de tum ge lahai tum ge bang parliament RCC building sida ko lage do RCC building में से 886 बातों building नो तो लगे लाहे एम की पीजी के लाके जीसीबी में क्या उन्हें लाके वोल्वो पेस नहीं लासी लासो बुट्टे yang तो ने SOP की भी कतियार जे बंगने तो मोहे हुलिराम ते क्या है था मेसेन एडवाइस न किलो बुद्धि सोए इले तो सेल बनाए न को La sosela bangke ni kenapa masih notification pipo. Kali te pinye masih ni notification pe kan ko. Ke la only la ke PGR tu. La penman council secretary tu na dolo Delhi. La tu dolo sindaro ta dolo la revenue department tu. La survey pakar tu la force na pilih la. La sole television jo apran la sonjo bongsa yo. La bangke la hai hormo ke kira PGR ne ko apran la la kaja ni ke son itu moi tu na janu. itu tuh boleh ingkosa hoile na hai puri puta tu maju itu karbian no mati hoile no hai tu na janu ayaro ban kan cek lo bola so ayaro ta turun ki bang cek lo na langsung claim diko aku thek nang dat pilo media tu nang dam po karbian no nang le ke lima belang ma itu ki plung tulo bang chini duje itu social media lo pipilo ko ani siata Dia nomor cuma singe bini apa? Konsilor staff dari saya. Saya Dimapu, BT singe saya, SP. Video isi. Aku ni buat Dimapu ini sekolah saya. Soima tu saya sekolah saya. Itu kompromis kita sudah mau halau. Amar mati ase. Amar kio mari bola gitu. Ami tu. Aku boleh ni pada ni mati. Ami tu hukum jati dono kursi dia ase. Sebab tu ami kaku mana aje. Honggat tu ami dekha pai. Kacau bohong itu bagaimana? Coba kai itu bohong ya. Aku jadi jodoh betul orang ini mengapa? Kintu mul mati ase, mul ghote ase. Aku muk maribo, moi dhojo kita no. Itu kita punya lagi. Moi appeal kuri suya karbiang nomor. Jiman jini jat ase bhopat kora. Bokulu jati jodoh betul apna logore ya thako. Kintu jib lage encroacher. Hega topi ko mobile. 2 নম্বর আমার চন্দ্রকান্ত তেলাং ডাঙৰীয়াই কৈছে যিবিলাকৰ মাইগ্ৰেন্ট বাংলাদেশী পৰা যোনবিলাক আহিছে সেইবিলাকৰ কেতিয়াও ইয়াত থকা ব্যৱস্থা যদি কোনোবা অৰ্গেনাইজেশ্যন যদি ইয়াত গম পায় আপোনালোকে ৰিটেন আমাক দিয়ক আইডেন্টিফাই কৰক লগে লগে তেওঁলোকৰ ইয়াৰ পৰা আমি খেলাম যিবিলাকৰ ইয়াত বাংলাদেশী পৰা অহা পূৰ্বৰ পৰা অহা ইয়াত মাইগ্ৰেন্টছ কেইটা আছে itu kita ৰেহাই দিয়া হ'ব আৰু এটা কথা ইয়াৰ মই বেছি নকম লাসোবাংকে ৰিপিট নাগেলো 1986 ang mumira song itu ৰিপিট নাগেলো যে পলিটিক্যাল মানে ইলেকশন হাইকোর্ট এমপো লাগে বেলেগাল লাগে depanda na peremia bangge lage hu pitungong damo pimpin na pangno peremo lage chobo lage demokrasi ronta lage rempo haiko lage sa lasobangke lemke dan ngi ko lasi open ini Montilo laisi ini reply people laisi pajeko isia bangke Johnson timung kiasi mai puro dia divino sarpo ni esnai tapi ni tu karena tu mas konsul kantame lagake choperaya no gara bangke je jirgendeng kai sido pola penke lapu urkoncita sido pola da bangke la penka ena lagi jong jangan kalau na dua lagi itu karena tu mas konsul mai choperaya lo Lapen land polisi kaya lang itong si Churi lang o XMP, MLA, ay itong nasa Churi lang je land polisi kan kaya MUU ito tagalang do land election eka bangkin itong karmelo itong mga konser apang asiem dunta emang kaya lang MUU ito kaya kita pangwek kerang no ito itong land polisi thang ta kita rules sa mukha